Kao što ste vidjeli, danas puštamo u rad ovaj savremeni aparat koji služi za lečenje najčešće, najviše malignih pacijenata sa malignom bolešću, ali pored zračenja pacijenata od malignih bolesti, bilo primarnih tumora, bilo metastaza, koristi se i u terapiji određenih degenerativnih oboljenja, kao i u ozračenju krvi i nekih krvnih preparata koji se koriste u onkohematologiji. Aparat je savremen, ne samo po dizajnu normalno, nego i svim svojim karakteristikama, omogućava veći protok pacijenata, veću zaštitu zaposlenih koji rade oko njega i koji ga koriste. Pored ovo, znači, omogućuje nam da smanjimo i veliki broj pacijenata koji već duže vreme čekaju na zračnu terapiju kao adjuvantnu terapiju lečenja malignih bolesti koje su nažalost u porastu, kao što znate. Pored ovog aparata, ovih dana je praktično probno rad pušten i veoma savremen neurohiruški mikroskop koje je gospodin ministar već nagovestio, koji ima mnogo veće uvećanje, jer dosadašnji je nabavljen praktično pre 30 godina i bilo je krajnje vreme za neurohiruške pacijente da osavremenimo malo i aparaturu, koju ćemo verovatno planskim nabavkama u idućoj godini još dodati par delova tom mikroskopu koji će omogućiti još precizniju neuronavigaciju i stereotaksu, što podrazumeva što preciznije uklanjanje tumora, jer vi znate koliko je kvalitetno nervno tkivo i kako su teške operacije na mozgu. Mislim da ćemo to u idućoj godini kompletirati, tako da ćemo i taj deo opreme zanoviti.